Ye ka RAMSAR site. Ye de beto so amo RAMSAR site. Obo ade nyansem no o hyeda bo afro maka ho asempe. Na emom bebia ya na epo ewo no epo. O se da gya baabi wo ho a enso bia ewo kronim nyina na akotare ho. Senso ne kotare ho a na enso no ya anonom na enunum wi a na etimi aboa ama sabi enso no afro mu ni nyina anonom na ekọ ena nipa dasani epesi kamro so nti Nhyira fan okoton sa afro ma asase no Join News bra Facebook we Join News akwakoye research na akoba bia na eni kwanse ye ton sa asase no ena kwabrane aton ena real estate developers akwakosi dan no Nyankopon nyansem so ba bia ye afro bia ye nsi dan ye redo mahama ba de ba ko no se ye mbu dan ngu ena ka say when you are a president sometimes so be ye sere wo Ghana fo a omumfi wo o se ye mbu ntungu enti nkofo aso den omakosi dan no wa afro mu se aban na hyase ebutugu na de emane ye sonko a eyema reho ba ko ne se hwese sa bia ye ho no na empata which is fishes and then because a site ebia enoma you can say enoma white I twi kra can say am petwi no pigeon phone is am kofo ko white yifui why yifui mompe mami belly mu enye apart from belly ba could be white one bi wo ho me flamingo mu aha flamingo sa aboa na ne contentin anoma na because story bia omu tu anoma kogina onoma yeku because ho no ye nko ho nti o manije oh ena o madua ne ba ko ye mpata na se fo no mu tam bi efe pa ko abrochira ye nko aye de sikape hwede aye de kofi na hwede aye de areho ma yentie documentary ni wie na afi yemra o ma cinema fishes ni nyina ewu o ma wie no baby e was a fish o everyday fishes ni bi ni o ma kumu ano aya o ma there's some here. The live ones are here because people are trying to invade into their home. See, can you get closer? Yeah. So those are live fishes, and this is the area. You can see the water flowing over there, and houses are still being erected here. This very building you see is a new one that they are also trying to build, and just behind it is where we are seeing these we see the dead fishes, and some are also here. Nhyira fan. Kofi. Nana. Bo on tiase. Na mpato e afansi. Na wakoto kakra. Na wakoto. Yeah. Good. Yes. Na on said the bia ye kan from nsem ankofo ntiase. Hwe nyoma e wo afro nim. Nyansem keto. Fishes say nam ni baby. Aquatic living. SDG goal 6 talks about protecting of the water. Nana wo hwekura no a nyankopon bo ade odi we mu nyina hye yensa wo. Odi hye nipa nsa se yenhwe. Na na ade ba ko ne se omo ekwa asori ya na yesa ade no. Na omo refi se de nyame de ama ye bia nso ye bebu hu aten. Na akogina wa bompa ya kekamu a ompa ye ma ne bi ye wi. Emo ye de no ma ye wo. Onim se asori bi wo ho. Ai. Na asori bi esi ne de wo ha omu kumbonsam. Asori na kumwa na kumbonsam. Kumwa na kumbonsam. E bompa ye kumbonsam. Edu we ko na nyame bisa no asofo no. Anu yebe no be de me di ja wo na ho ankuntabu. You see nana in fact akoye to say Ghana no ana bibifo no ase ye de yenye nipa wo because we broni life ne the way a omusi live wo no mana abo akura timi koduru kwam adrabafo nyina begina ama abo no kwan mo no twam ba wo te Ghana nipa beduru kwam zebra crossing mu sebe ne yonku nipa hu si we nipa aso ya abo no wogina kwan no speed a wo kɔ no wo je so wo twam pe wa hwe obekun example ye Kenya as road
Chese odwene wa se driver for no nam so nyina no ase nipa nim chese de omo ye no odwene wa wonte ase na site we afro yi amu agum mo call ye no mo dum ani akuhu se emua eho no mo da na yenim se sa amoa we no mo na omo be wa keka bomu ani bi atene akonsu nsu kesi mo nse nsu da ho ense tene ma oxygen ne na se fo bebre mu maduane ahode enti wu kotu ho akosi dan akosi omo kwan na wonim enum nnome ni bi ntina meka se de bia wo mo esi dan wo nsuo mu no a ensuo yiri fa wo no ya na nya memombo me eya na enya memombo da bi na nyame abode no wasei bi na wo de nyame de na abode be se wa eha me na de no wa penso nyame wa mfa na bufu amfa nsuo anse nkofo nipa nkofo na nanum nyina wo mu bi wi ye kra so enti se wo no kokoku abode se abode ne nyame so nam na abode ye nsuo so ba be sesa wo no wabusuafo sesa wo japade wo de mu nyina se no a me nadmofo ba ne yi na enya me mobo omo ya me mobo ne se bi anka asase wusuo bi asi ono de won kan hyem na bibi asi na dan no bi a contractor na nyi ne ye na abuagu na wo abesi ne nsuo mu sei no a wasai abode na nyame abode ye nsuo so abekun wode enya memobo but I think that President Mahama oma warning say wo a wonim se wakoto asase wo saa mia ni bia wa hya ase esi no jai because or be taking action amoma pulling ni nyina down and you see from the time I'm Penika I think it's about 2 months ago na nsuo nyamai baby wo hokra no a na edan no omuntu foundation lands ni biwa no muntri but after the words of the president some people omakoho ye fast I say usi a omo brofo bi omo kan lawyer for no say right to possession o say dey say the moment I do where the asisu ni dey entimenye na say ye no be kan foforo ne ayi masa sa de na twam and we ensuo yiri nkrofo na eku omo a ye be sa begina taxpayers money mampani tiri mu eden onko ho ena ensuo afa nkrofo hu ye omo so nya Ghana fo ana omo ye Ghana fo omo anwene se de nipa dwene ohun tie ba sa ya wono enimu sa and we advise our leaders eyobi netewa ya hwehan ama we yakoso we have the assemblies meboa ye wa assemblies no ho ye wo town planners wo omo nim ba bia ni si esidan ba bia ni si ye we and when people are encroaching no mo ye no ma say ya what are the authorities supposed to do mampani yi mo na mo te ho na mo hwe na mo report de ama no turu aban krache no nso de abrem nti mo fin say ye ton we ananse ye twitwa asase na ese no a what do you do inform my mrani nya adwuma police for ni area ho can't you use the law enforcement agencies to clear these people and anu manage Greater Accra regional minister and then me baba be kire wa na unim si okoduru ho no na onim se situation ne tesa enti okoduru ho no hu ye no se dabi boys ono mo koye no ena ha ma kesi egu ko so won kokora ama no ma obu ewurade me ma no graham na obu o mu di bu no manpower o project here no mami akwa no you say your friend McDonald's owusu sa guy no o ye developer de na wabu nkotodwe patch wabu nkotodwe no ye de no beto so wabu nkotodwe patch na de mani gi and the way as soldiers for ne tunsum o se masa free akọ na mani agem si wa hia soldier ni no patch so wo menye ne dey so patch se onim de beto ne kina enka che opa no wajai na nam na obi ka sembi na meka chense ade bi wo ho a na wo bo ho mpaye se obenya kura wo nyenyae wo nte ase se nyame mfa mre wo ebia na ade no nke benya kura na ebeje wo nkwa firi wonsem se ebia mfa se wo peka bi wani age ho ne ye ka so sa aka na wo trem na kina wo tu a wo bewu e wo tech junction amegidi se aka no kura de besi wo kwan no kura wo ntrem da enso na wo kon do se obenya wo eti abante we wonim de beto ne kina enti no wo patch o se e man ntina na ko wonim se nsuo be yiri no ama na wu a you see those kind of developers no eya na omuwo sikaninti omutimi influence assemblies no to pay bribes and other things their way through enti eya assembly ho no ye wo bi a oton sa asase ma no enti ya mane se otimi ye and enti na that forestry commission or whatever no omo se nipa ba ko bi wo ho a oji omu sika bi 20,000 40,000 omo so omu nsi bibia nsi no mercy ai so when you now happen under S-World government enti aban we ni ba ye no no say ati afaso no because I say ye na to bibia nsi mungu so ansi tina so omu sika kodi anti omu yaka chom so omu nsi bibia nsi ye de wa bam abrantie ni
bra Facebook na ebehwe kakra nhyira aya wo pacho usankofo we dwa ye omu no so wuhia wo mu a so mu osika ai we say uni so omu si dan wo so ma no makope East Legon asase Nhyira 104.5 John Dramani Mahama adwuma yefo no ye adwuma action and aha kuma se de man ye den ni se obekum na ohene na ato asase no eno na eden obekuma na ohene na ato asase na nya jedi ti ne kana ye den wo ko ya ye de chacha obi abo ni so ama na jedi wende o ti ase de ntema incredible development utimi yes anyom aha ye be chiro be bia ofri engineer ne be fro abusa say ofri kru be so wo bon ton be wan hwe kra be me ya transfer e wona we na nanim a was wo wa we ya be ko chena wa kwa himfia me aka say ye pe na mu di asebo ya la siru wo se o mu se onim e hono mbisa di o mu yesi o mu tena mu sa say ya ehi na afri say no awo ehi na afri ni chiri okay say ye ye na aditi assembly o na also the na but so mo ye ni say and I believe say ensuyire yiri won kran other things you say na no ye chirechirem baby e say ensuo no egu na no say ensuo no egu ho na so why ho concrete we o mo be o be total it ensuo gu fam enya baby no ti say ensuo no be hwiri akọ ti ye hu say ensuo na nte pa o be ka say ha no wasi no but na akoduru baby a ekoyire akokun crofo o cycle and I support them ade o mo ye no ye mo ye ho ban bugu bugu no $1 million dai kwa bugu no in fact me listeners do ma ben pa o mo say Egret is the name of the white bird following grazing cattle. Okay. I no need sukonkon na. Sukonkon. Okay. Yeah. O ma be yedase. Nhyira 104.5. Me be lines no na ye di nkomo kakra na afi ye ne piak